دیاردما تا خوش به نام خوازن روشا خدمت گزاری بازار چلاغه جنیز و جتان آس بکن ایرو جی ساعت سبهت البازار چلاغه جابته لچکت کی جا پزگیری که دواری خدمت گزاری ده گل چه گازن جان دکن چه دی بجن دواره هم گمارا گل کلانان بلاویه جبوریان به جبو آوی به کهربی به ماگاهیم برفره هشتوار گرن کرم بکن. بله صالح سلاف اشتروا حمود مشبان الرناهي تيفيرا شخاج ساعات الصباح وامل باجار تشلاغن راسي صالحه عاليا مثلا مجار خدمات گزاريه واشترى بحث بكم تشتهري السركه اللي برشافا مدبينن مساله اوفي ومساله كهرباء اللي هري زياده مساله كهرباء يعني مساله اوفي حتى استكي مناط بجن باشه مساله تشوبي حتى استكي بدل مناط بجي هري باش نو حال حاضر الشلاغه هي کو بلدی لسر کار دکوج مساله چوبی نه هله چوب زیده لشار عدن ورا آوشتن راست هن جهنه وکو چمه چلاغه اولات ته چلاغه و عالی بازار گرگل ایگور ملانه الوداره راستی چمک هيا وداره چوبلی کوم بو لیو که نوا باجر وک سوک انها سوکا بازار چلاغه از لیمه زیده چوب لبر جواب نایدیتن یعنی افجی ته واته کو بلدیان جی بلدیا چلاغه کاری خود دکه لی گازن ملات کو صبح و از ملات چلاغه دامه گازن ملات زیده لسر کهربه هند بجن کهربا ما تونه كهرباء ما مثلا هر 24 ساعه 4 ساعه كهرباء ددن ما 5 ساعه كهرباء ددن ما دوی کلگر ما هاوین دا ام نکارن بحملن کو وی كهرباء 4 ساعه مرا تنه داین بانگی وهن راستی گل گلیو گازن وهن از این هاج خلق چلاغه برفرهتر و مجار ناز بکم قالوا مساتا كهرباء چاونه مساتا آوی چاونه مساتا چوبه چاونه حتی به چه آسته بلدیا بازار چلاغه کار خود مشن بر زگتو کنم که داره اما سپاس کنم در فتو دامه یعنی جصبه و امجی ل بازار چلاغه نمبر چاوات بینن قال کی ماسی هنا راسیجی مساتا آوی انا مساتا كهرباء هنا مساتا چوبه نجی حتی آسته کی یعنی اون کارن به چه رنگیش مرا بحث کاروباری خدمت گزاری بکل بازار چلاغه گلیو گازنی وشنه براستی بلدی قال کی کار خنا رابه المجاري باقش كرني دجي والمجاري كهرباء ده كهرباء قالك ضعيف الجمع يعني روجي ساق 24 ساعة 6 ساعات وقت يجي غلطة يعني دي قرما نيرو يد الطفين ساعات ددو الطفين حتى هشت يعني هذا شو وقت يجي كهرباء هذه بله كهرباء جبلي كهرباء قشتية عام كهرباء امبيرانين او دامي كود مين قط ودا ما دوري كهرباء امبيرا بلي هيا نو افدروجا فعلان ايرو يعني يجنوكا بيخن يا قالك حاره يجنوكا ايرو بيخن بس ايرو يعني امنا ما زانن امش كهرباء قشتيره بشغلن ولا كهرباء عامره يا امبيرا بشغلن يعني براستي كهرباء عام قالك بهايا ويا امبيرا جي افجي بارك يديا يعني كهرباء هم تنه يعني امنا ما زان يعني اف ساعات سوار كرن دسبيكي براستي كهرباء باشو هي اف دمك خراب يعني ما خربوا يا برش يعني بتقنين كرنا تقنين روجي 6 ساعات ثاني بيدخن نابي واش 6 ساعات جارنا قد جديد يعني جارنا قد درنا قد نابي نما زان برسكرن جهه پیوندیدار جهه كهرب جهه بريا كوميني خوي حارات خو و برسكر چما كهربا منينه والله ما برسكر بيجن الحمود راولو نزان بيجي يعني راسنا راستا يعني آف چاونه چوب چاونه لباشه راستي آف باشه يعني آف هيا وقت كهرباء بي آف هيا وقت صباجي هيا لانه طاقه سوار كرا منظمات سوار كريا وقت ديجي علي چوبه چاونه علي چوبه روجنا تاويج روجنا ناب حاره شارع عام باقشت كم براسيم هو ضميري خو بشتغله وقت ديجي بس چمك ها او چمه اولاد چلاغه از نها هاتم دیدید او چمه زبال سر آبیده چما او چمه نای باقش کرن خود جاره که تنی عین منظمه باقش کرد عبریا 4-5 ساله وقت دی بلدی باقش نه بلدی چما باقش نه خود امزان گرگت جواب پرسه بلدی باقش نه اف گریدای وای يعني هری داویدان چت خوازن خود براسي باجاري شلغه قالك تشتكي هنا يعني براسي نا حديقك شلغه ده نا ملعبك هيا تشتكي ولو نينا شلغه ده نا دسبيكا باجارك نخوش كرنا يعني وقفا باجاري دي نا دوارك يخش شلغه ده تشتكي ترفيه شلغه ده نينا براستي ام دعوا واش دعوا كهربيتكن يعني ام دعوا كهربيتكن يعني اف ساعتي هاج مر سوار كنا اف دروج ام دركبنا اعتصامي شي براستي بلكي قناه ان هاد نشران وكاله انها نكسي هات ما قهدار كنا كسي قو تشور لازمه يعني نزان يا اخي تعليم امي راجنا خمس جي ولادي دركب قال لك سباس يا سر جعفر
بله صالحه يعني راسي تقلي وغازنين خلكن شلاغات بينن بتشرنج بجر راسي هر کس ما افدنا پش گوه خو کس گوه خو ناده گلی و غازنين ما جالی خدمتگزاری و هر عالی و که باجار چلاغه صالحه قال گنجي هنا گریدای چلاغه و که گند شبک بریدم که جبریا روناهی تی وی ماجورا پار و کرک و کهربا گشتی 2023 دا لگند شبک هاتیه خود کرن يعني بو يعني اف سي حتى 4 سالانه كهرباء گشتی یک ثانیجی لگند شبک نای گندی هر رو بریا کومینان بانک دکن هاوار دکن سازین پیوندیدار سازین طاقه سازین کهرباء بجنوره کهرباء ما شکل لی گازنیوان ولی مانه به 3-4 سالانه دوام دکن از اینها یک گند شبک از پیام ویجی بگیرم بر زگاتو کنم که داره ام سپاس دکن در فتدامه یعنی کهرباء شبک 2023 وانینه هون چه خو خدید کنه ها دنیا گرمه به کهربایون چه بین اولا اهلا وسهلا بالمحطه ونشكركم على توصيل صوت المواطن للجهات المعنيه والجهات المسؤوله. موضوع الكهرباء للمواطن يعاني بشكل اساسي من 3 مشاكل وهي الكهرباء والمي والصرف الصحي. موضوع الكهرباء موضوع يحل كثير مشاكل، لو تتوفر الكهرباء يتوفر جزء من المي او يعني يساعد بحلول كثيره من الموضوع هذا. موضوع الصرف الصحي في نقص في عدم في اهمال من البلديه، في اهمال من يعني فنشكر احنا توصيل يعني نشكركم على توصيل صوتنا وللجهات المعنيه البلديه او غير البلديه. الله يعطيكم العافيه. لكن موضوع الكهرباء موضوع معاناه جدا. هلا موضوع الشبك موضوع صار 3 سنوات مو يعني ما انحل معانا، مستمر المعاناه والدنيا شوب والعالم يعني تعاني الامرين من قطع. موضوع الامبيرات موجود امبيرات. سؤالي بهالشوب وبهالصيف وبهالحر كيف عوالم عم يعيشون؟ بالضبط يعني الامبيرات تيجي الساعه 1 تنقطع الساعه 5 يعني في اوقات يبقى الشوب موجود، فالناس معاناه بكل معنى الكلمه معاناه. الطاقه الشمسيه ما حد عنده 2 أو 3 مو اكثر. موضوع الامبيرات موضوع يعني يشتغل الزلمه بس لكن ما نقص بالمحروقات، احيانا يصير عنده العطل يلبك العالم. فموضوع المي موضوع معاناه كمان، يعني معاناه يعني شبك تعاني من المي من عده سنوات. المي بشكل شخصي تامنوا العالم بشكل شخصي. يقولون بدنا بير بحري. بدنا بير بحري وهذا وعد من سنوات كثيره نحن موعودين وما في تنفيذ. وعود من 10 و20 يمكن من 10-15 سنه نحن موعودين يحفرون بير بشبك غربي ما لسه ما شفنا شيء. حتى بسبب كان في خط يجي بسبب الجسر وانشاء الطرق انقطع الخط الرئيسي ولحد الان لا انشاء الطرق صلحوه ولا البلديه اهتمت بالموضوع، وصار خلط بين الصرف الصحي والمي الشرب، فانقطع مي الشرب والصرف الصحي صار مكسور يعني بنص القريه وما في حشرات ومعاناه ويعني معاناه بحد ذاتها. فالمواطن يعاني بالبلده بشكل عام، بلده جواديا كان او قريه شبك، لكن القرى مهمشه اكثر. يعني كم شخص هلا عايشين بقريه شبك؟ قريه شبك يعني قريه شبك غربي هاي لحالها، شبك غربي الحي الغربي شي 125 بيت عايش حاليا. فعدا في قريه شبك كبيره يعني شي 600 بيت 500-600 بيت على الاقل. ففي معاناه، الناس كلها بشكل شخصي بشكل تعاون جماعي بين بعض العالم تساعد بعض من ناحيه المي من ناحيه امور الكهرباء، احيانا واحد يعطي واحد، لكن في معاناه بالاول في كلام من هيئه الطاقه، في وعود هيئه الطاقه اوعدونا وصلحوا الترانس محوله الكهرباء البطاريه صلحوها مره من المرات على نفقه الشعب، عمل شعبي، لكن ما طولت انضربت. فنطلب من الجهات المعنيه، الناس ما عندها امكانيه تسوي عمل شعبي، الناس في واحد عنده 10 ما عندهم، يعني نطلب من الجهات المعنيه ذات الاختصاص المسؤوله بدون ما يعني انه ينصفونا او يبذلون جهدهم لصالح يامنون لنا كهرباء، ولو تجي ساعتين، لكن الساعتين تحل. حتى لو في كهرباء هي تجي قليله الكهرباء على فكره، يعني لو شغال، فنحن حتى الساعتين محرومين منها. فبدنا لو تجي الساعتين تساعد موضوع الامبيرات، يعني الناس الفقيره على الاقل تعيش، الناس المعدومه، الناس اللي ما عندها، لكن في ناس عندها الامور ماشيه، كل الناس بحاجه. طبعا نحن اهلا وسهلا نشكركم وشكرا على توصيل صوتنا وتوصيل صوت المواطن، وممنونين منكم كثير. شكرا لكم.
بله صالح راستی متخصص یعنی باجار چلاغه راستی به پرنگی خودت اناس کردن به کرد و عربی خودت اناس کردن اجارمت خواستم پیام هم پکاتی کرد بگیرن پکاتی عرب جی بگیرن گلی و گازین وان هر یکن بجن راستی جی ام هر تشتی خودت محروم کردن خاصة گنده شبک نها باجار چلاغه دبیک و کهرباء پیدا دبه هم کهرباء امبیران هم کهرباء گشتید بجن 4-5 ساعات تی روزانه لی گنده شبک اشترات بجوج 2023 دا یک ثانیه کهرباء لگنده شبک نهاتیه هر سال بجن مرا سوستنا دایی لی اف سوز ولی والد مینه و کهرباء منینه و نه مثلا کهرباء تنیجی لی مثلا آویجی هنه بجن 500 حتی 700 مالان لگنده شبک ده هیا لان راستی اف مال همه و چاخ خدی کن به کهرباء و به آب و مسئله صرف صحی جی هنه آوا پیس و آوا گمار جی سری گندراد هرکن لو ما بجنم بالروزانه راستی جی داخوازی وان جسازین پیوندیدار هنه سازین علاقه دار هنه کوه صرفات اشتاب سکنن و حلقی جو گنده شبک را دانن لراستی 2023 دا مسئله گنده شبک و ساگی مایه مسئله باجار چلاغه راستی جی صالحه مشترک گو او جی که ماسی خدمتگزاری هنه یه هری سرکه گولی ولاتیان جین هجوارا دای بریار اونهایی تیوی گلی خوشی هانی سر زمان مسئله کهربی هری زیدن ها چلاغه لپیشت بجه کهربا نینه دنیا هاوینه هم نکارن دمال خدا رونه کهربا زیده پیدا نه بجه آف حتی آسکی باشه مسئله چوپی جی سیکا باجر داجی بجه تیا پاخش کرن لپاش مجی دیارن ها راسی سوکا باجر پاخشه تنهن جهنه چوپلی هادیه کوم کرن او جی بانگا واجبو جهه پیوندیدار هن کل سر و مسئله جی بس کن ام جو تلویزیون رونهایی تیوی راستی جی صالحه ام بریار رونهایی تیوی بر روزانه گلی و گازن هرمه ام بواره پار و دکن به هیبیا کو سازین پیوندیدار لسر و گلی و گازن ملت بس کنن و حد کی جوارا دان مروفت کاره به وی اوای بحثا که ماسین خدمتگزاری هم لگنده شبک هم لباجار چلاغه بک صالحه بله دیار خویایش آگاهی گوتم مرا پار وکر گو پزگریکا سرکه چلاغه و گنده شبک یا کهربیه گو او دمک باشه کهربل ورنای پیدا کرن تایبت یا گنده شبک گو گلک جاران جی تبخواه ددنگ خلقه جی آنیا سرکرای رونایی تیوی گو دوی دزوترین دمده کسی پیوندیدار وی پزگریک چاره سر بکن و چگانی مدیار حسام جی باجار چلاغه سپاس لسروان آگاهی گوتم مرا پار وکر